көркем окуу тапшырмасы боюнча коюлган баалар. Таберик тобу 5-5-5. Кыран Манас тобу 4-4-4. Манас Орду тайпасы 4-4-4. Адемесе манасчыларыбыз Манас айтып беришет. Биринчи команда Таберик тобу. Türküge altın çatırga kirgen eken жүгүнүп, kızı dalı buruttan ok ötmögen tonu var, ok jetmegen atı var, kardı atı başladı, 200'dün başın şınla özüp taşladı, oroy çoğu baş oruy, ölçöllerden var oruy, çampaçar çoğal ketdi, bütkön boydun bağrından dirkirep karakan ketdi, döndürüp itip durganda döngö çıkıp különüp, çoloy çıktı süylönüp, kızı dalı buruttan, burut degen juruttan, oraya sağlılar, bayıcesi çeyildim, bayanı ruhu bağlılar, kendi kesti baladın, hepsi bayka karağın, bakıp çakkan baladın, ülgünü telden algadı, kötörgünde salmağı, 15'teki baladay, ozut boku baladı, ozun evcek salganı, özünüzü bir sorup, ölen cazdap kalganı, 3 karın bayanganı, 3 kaytara salganı, 3 karınlı baylardı, aş başımda çalmadı, aslında alıp çelerdi, onun çekin salganı, obol kosuna süt çıktı, ikincisine kan çıktı, çıdamay bay biçen can çıktı. Манас айтуу боюнча коюлган баалар. Биринчи команда Таберик тобу 4-4-4. Кыран Манас тайпасы 5-5-5. Манас Орду тайпасы 4-5-5. Улуу кыргыз элинин желеги, атакы ойдун тереңи, түбөлүкү ташка тамга баскандай, кыргыз элдин адамзатка белеги. Кезек калыстар арасында даярдалган көрүнүшкө кезек берсек. Айкөл Манас өлкөдө адам атын жоготуп, арбак болуп көрдүк, төлөй албай салыгын, кылар канга байланып, көрөр күнүң не болот, о шорлор калайып. O kalayık kalın jurt, kanten seniz şordoğun, men bilgendi sizlerge, mınday müşkül bolboğun, karu ketti arga jok, bizden basıp karıldık, tö kaytarıp jürömün, çoğuydoğu çaldık. Kars külöt kam kömöş, müdürülüp çıgılsam, sen ölgönçe ayıkı ölüp, men ölsöm çimuruntan, tengnetpey kargamda, dengizim Manas, alacak Manas, alacak. Oğuzgamay aylanayın, suyunçuğa atın tartı, suyunçuğa başım tartı. Tosboğla jolun ıylamasın, kara buğusu çıkıp kök sözü kanıp kalsın. Jeldey baykuş kayda var, ata yüzün görбөгөн, mendey baykuş kayda var. Ayılıp tuğulgan jeriңден, kayırıldım tuğulgan elime. Kabırga sögüm sögülüp, kayırılıp geldim elime. Uğulumdu ukkun atake,
бөдөн угат байтаның уулуңду уккун атаке. Айкөлүм ата. О калайык, өдө кылар өбөгүм келди. Өлөрүмдө жөлөгүм келди. Семетей гана кучакташып көрүшөт. Семетей деген өзүңдөн, Семетей деген көзүңдөн. Балам сенден жан боорум, аластан көңүл каларым. Болсо эле болду, болжол жок. Аптан соонун иш болду. Ат көрдүк, аман келбедик. Семетей, мынакей сенин элиң жериң. Ава, кандай турасыз ава? Кандай экенимди билгиң келсе, тетигил туткун болуп бара жаткан шордууларды кара. Ошон үчүн барып кел дедим сага. Эй, качкыла, кач! Жактын баштаган тобокелдер, көбөчтөр келатат, качкыла! Кагылайым кулунум, каарыганда мен байкуш, жолумду тиктеп курудум. Кабылан манас өлсө да, канатын белең учаарга, кантейненин каникей тентип кетти бухарга. Ыраазымын чоң эне, ыраазымын чоң ата. О, кабылайын балам. Айланып сенден кетейин, атанды тарткан келбетиң. Чаңкаган чыгар кулунум, каякта кемпир шербетиң. Көрсөм көзүм чачырап, кулунум келип турганда, куя сал эми батыраак. О каалайын, өзүңдөн улуулар сыйлабай, өзүңдөн улууларды ызат кылбай, ичкени турганың кандай? Айыптуумун атаке апай, келиңиз. Шербетиңди тартыбый, түк калтырбай аяка. Балам, куудайды карагын, чоң атаң ооз тийип бербесе, мен кантип алам? Шумдуксуң бакай дегеле, шербетин жөндөп чуткурчой, чаңкап келген немеге бакай сүйлөй берет. Тартыбый балам сен эле. Ырас эле, келиңиз, чоң ата, ичпесеңиз да ооз тийип бериңиз. Өзүң арнап куйган соң, өзүң эле ичкен оң. Мен азыр эле үйдөн ичип алып келгенмин. Кантип ичип алам? Алдыңа келгенде ырыска дейт эмеспи? Эй, качкыла, мындай немени мен төгүп жиберем. Уу экен, жанакы, эй! О калайык, булардын кылбаганы барбы? Семетей уулум, сен буга кандай дейсиң? Ата, эл айткандай болсун, элдин жазасы жаза. Айланай мен жұрт, ай көктен қалған жалғызым. Өдіні бүгін ылдыйда жүрігім. Мына таянар тобыз Семетей келді. Ара-арға қошып алдылар, тосып алдылар. Айланайын аталар, қағылайын апалар. Ай көлден қалған ержетім, аман келдің балақай. Айланайын абаке, ақ бата берген қолымыз, ақ жолды еле жолымыз. Ай көлден қалған батырдың, қарманар туысы болыңыз. Антымда эгер аткарбасам, төшү түктүү жер урсун, төбөсү ачык көк урсун, энелердин сүтү урсун, ачал баштын күчү урсун, ак тинтенин жүзү урсун да, көкө теңир көзү урсун. Келе жаткан жан талас сеники Семетей, кайгы тартып өңдөгөн эл сеники Семетей, анчыян алай ат башы чүй сеники Семетей. Екі тайпа Кыран Манас тайпасы Канекейдің көбөштөн чабылышы аттуу. Көбөш менен абыкейге кабар бергиле. Аларга айтар сөзүм бар. Ата, чакыртырыпсыз, иним менен келип калдык. Эки акбак, ага өлгөндө инигетиге керек болчу эле. Келгендерден кеп уктум. Кесир Бурдоолу Каникей, Манастын өлгөндө кырктым болбой. Тегечен Ормонбек этиеге да уктум. Ой ата, ал эмне дегениңиз? Ой акмактар, Манастан калган долону бирөөгө нике кыйып алдылар. Ага сөзү жеңеси кайнысыныкы болчу эле. Атаңдын көрө карам, жүрөгүңдө отум жок.
мээңде акыл жок. Ата, айтқаныңыз ақыл. Тиектесе долуну, албы кеген ике кыялы. Жок, мен маластын тузуна канасына албайм. Каникей бизге жеңе эмес, эне катар, энтүүгө жүрөк да албайм. Ой, акмактар, манастан калган дололу бирөөңө нике кыйбалга. Ата, канике жыйынын албы кеним албаса, анда өзүм алам. Ха-ха-ха-ха. Көп жыл күткөн күнүм эми келди. Эми манастын тирүүсүндө эч нерсеге ээ болбодум. Эми байлыкта, бийлик да менин колумда. Ха-ха-ха-ха. Кыргылчал, Тасбаймат. Тезинен Каникей бейбакка кабар бергиле. Сыйурмат менен хан көбөшкө тийсинде. Тил албаса бейбакты даңгытарга салгыла. Токтоткула. Кыр чоро, бул кылганыңар туура эмес. Эр манас атасыз келген чорого ат жакшысын мингизип, тонсуз келген чорого тон жакшысын кийгизип, манаска каршы чыксак, манастын туздуу, оор арбагы бизди урбайбы? Ит, акмак, мага акыл үйрөтпөй кал. Жигиттер, колу бутун байлап, оргого салгыла. Токтот, кач, кое бер. Arkamız çekip, hanım mutluğunu al gelin. Adam sözü öncesi, yengesine kaynını kalkıyor. Köpeşkan, düzgün kaldı sırayı. Akıllı böreği karam. Kalkorunun ölümünden 40 gün dolarek. Men karamet şordum. Başımda kara düşerek. Manasında bak kaydık bastıram. Köpeşarama kaydık diyem. Kel çuvalar. Emi, eri ölümün ayalpa. Türkünü can bulucu. Emi, türkünün gözü kaçayım. Cürüm sesi turat. Duygundan kalan melekti. İlk aram gelip öldürüp herkese sıçar. Oğlum manası öldü. Karşıya kalan çağında ben şurada kaç oyunu gideyim. Baba, kulbada babam yaptı. Anası da baladı. Anneciğim, hep karşıma kaçalı. Oh, mandu elim. Hayran gelgençi. Hayran çürktü görgönçü. Hayran tala sesem bu. Kara burakimizin. Cılgındı kem kolçumuzun. Elim men desem bu. Koş, talasın men desem bu. Yıldan bağlar. Tabii komandası. 5-5-4. Kıran manas tayfası. 5-5-5. Manas kurduğu tayfası. 5-5-5. İki bölüm Sırocok bölümü. Üçüncü. Sen bir Türk bayırına kırat ola bayırdan anlam vermem ben. Жақып уылды болғанда сүйінші кім барған? Сүйінші Алманбет барған. Almanbek, Jakub Uğuldu bolğanda. Ақбалта. Kim? Ақбалта. Daha genelirek aytıyor, Akbaltay genelirek. Сөзін айтайын. Сүйінші Астаным Жақып сүйінші. Қарағанда Байбиче. Nereye suyunu aytıyor da Akbalta, Jakub'a var. Sözüm endel aytıyor. Kabılan taktı suyuncu. Kabılan taktı. Jolon var bu suyuncu. Jolgoz taktı suyuncu. Jogol orada Baybiçe. Jogol orada Baybiçe. Jolgoz taktı suyuncu. Jolgoz taktı de suyuncu da. Şuraya. Kur'an'ı tutucu. Нас батырдын төрөлгөндөгү абалын сүрөттөн берген. Маңдайы жазы, башы кош,
чорок, жайыл төш, 15-тегі баладай көтөргөндө самагы 15-тегі балада, я? Дағы? Озын маққа баланы 3 қарым айда жеп салат. Бар түштү дейт. Орогондо чиренсе 30-дағы кешиден ошондо да түштү дейт. Мен түшүндүм орда, маанисын. Кара сөздүрдү. Неме алып бер аласың, түшүндүрүп? Бұланы бүтіріп қойалы жүгірат олар, ә? Ошол команданты бүтіріп қойалы. Номерін айт. 15. Жақып өз небересіне эмне үчүн үй берет. Жақып душмандарына биригип, душмандар менен тилбириктиришип, өзүнүн небересиндагы өз баласындагы байлыктан бийликтен жогору коюп, душмандар менен тилбириктирип, элин эзип, кийин Жақып душмандар элин эзип, андан кийин ал өз небересинде жок кылгандан кийин Кандай? Ал өз небересинде Анатай Өмүрханов, Чолпонбай. Чолпонбайым, жан курдашым. Ок түйек, башыңды кат, жашым. Сен эмне колуктума пычак жазбай, муңгузда пулеметке пычак жаздың. Ок тешкен жүрөгүмдө ойноп шамал. Дарман жок, жер болса жетип барар. Кулатым, апакеме, мекениме. Кадалчу, окту төшүп тосуп калар. Өлбөчү, Чолпонбай көзүңдү аччы. Өлбөчү, кердейиңди кыймылдатчы. Жүрөктү шыгыраган огу менен калчылдап качкан жолуну кайратчы. Сен өлсөң, соқыр согуш бирөөчүдөй. Сен өлсөң, мылтык оозу бүтөнчүдөй. Сен өлсөң, тийген огун чыгарбастан дүйнөдө атылчы ок түгөнчүдөй. Кеттиңби? Кетсең дагы күйүп жанып, согуштан жүрөсүңбү сурагалып, кайрадан октор тышкатыларда, кайрадан төшүң тосуп тура калып. Же кокус көрдөн чыкса болуп дайра, согушо каптайбы деп жерди кайра. Чыгарбай жүрөгүңдө жатасыңбы? Карышып жылдан жылга айдан айга. Ок бизге тиймек кайда сени дешип, өзүңдү коргон сезип, баатыр сезип. Келебиз балабызды Чолпонбайды, баладай элесиңдер келет.